Ngatit bapli iba Hamlet ru idai uway na kita ki victims jong kaham saya. Nung po kuno kong kren ka jong i kajing katang ka jong i bat kajing i jong pi ibat ba ay i hadu mentaru kata kaham saya. Kadawat yung kadaham saya kadai ka kamraw ka mga papen like mentan. Tak kadaw itu di leaders di bawah pemeh yang kelat na di mobile na kaway na jaka di kenikor dhaya ketu kamraw kapangiang ka mobile thang ka mensin banda ka mobile kalak-ala kaan takamot ni baro nila supoy siya ka jinijot baka jing pra ka ba siya kay Tihaini kuan nataray katu kalaer lang hawi ka tsunami menengarang ong hapo mama ka virus DPP kalong kung ka virus kabawan ka COVID kasuwan may dim down put bed mentang ilaklit sa pangguto ka virus tinganga ong yakin hadin she slam she benang Kalong di MLA banwan tuklare kakam MLA kamtam nili yung MLA bularan kajing kali kalong kiklale ayun hap kali bahaya kinong siyong siya dito kislong mo kali ang yapi ya kita iba ay certificate kung ya iba Hamlet iba klase mo lakan mau makasni bangawan Bansenran ya iba Hamlet Shua ya election arajab arbo live idang peni haka screen iway pa iway ikam ibabha iba ilale sa kaway din ang akwak ban penujor ya pibat kita kinong yalang jongki taki pati iba kwa ako kata-kata i-president jong ng BPP ba ikong amring Yele election lang hawdo usman nado ang hadap para dalam bakwan. Nisa di kali kalong Dr. Ampri job santali election tahu president job tanglan balik. Ya kali bahaya gini kali nama bakilong di batong sanba. Bat ngasih kuslay ba. Nakabenta kami kajala babae kajumi. Namarlada kinong yalang kisang man penyesrut penyamay katno ka isat net ya kita di bapeka yang ini nasa sendirian. Batlan ya to ya pi. Kalang kapag san pawat yang abangan nile ya kani ka MP election. Hapat no ya kakam MLA la jongru. Na mga yung iba, kita kijing artatin jong kipat ba, pakipha sipa yan na nataseng Congress sa parliament. Kajikali kapamit ng takalong, nadalit sila kita, laito, pihawan ang nihamalian, pihayo bun mo kata, kajing mantoy na kita ki MP. Namari hapo constituency, yung EAA UM. Tingnan yung iba lada kipat pa kiting hadu kata-kata pa yung ginong lialam kibabit kibabiyang sa parliament kajaka kapadon kam yang ibandong kasur kabajam laday kapori kakong ampri kapala ribat sakrihok ya ka constituency lajong kibala penjok ya kasansin tanpay kumatlen siya ibay pati apusan taligi constituency. Kaladay ka po niya nga. Bangan kong kriya na ka. Nahapan kong kriya na ka ngayon mga doon kang banay kata kajingpen siya siya kipat pa papindon kang sukan ka iba at Congress. Ka NPP kalapani candidate na John. Kasyang hapi kipat pa kamalim constituency.
Pimpa na ka mga Joksan Sir, ka MLA na pimpa yung tuwaren mo ang basaw, ka MLA 2023. Pimpa yung lokasyon mo po. Ilasan niyang nakabanyan nagta ka nila jalan. Yok London makanaya po. Nga kakon, ringkat pat kirikot mintet iya po. Kaeng iba pika ilale for the ilong MP. Ilayarap, manmalam ya ka negrim sa kanila jalan. Ilayarap, yakikina pulis school, iba doon sa Lomba, Delhi, iba hapsa, hakiyin, songway, iba rembat, iba doon yung sok, yung siya, yakin, nakabapan, yakata, ka-hostel, nakalita ki Northeast students, samtang, terpang, nakalita ka medalya. Kapor may pika ilong MP, kadokta Apring kadang dari ka first year student balaya ka graduation at Delhi University. But iklam dan jakasa ipa iang yaki pateng ipaduan nganyasat balyo yaki hostels lakom no are likely ng tapi student jang Northeast but merita ki students ibalay Kikbe, kikpa laga jingswan atau iklan senyang kau nyang senyang mensua ipa ielo yakan ika pertai ilet seye ublay ulang kerhu yakan senyang kadong iba pita hakiti islam Porbai on yakikun baki leke lagi sa parlimen gantang kawai ka train ka balik na napogohati sa Delhi Kapama Putra Express Porbai ilong MP bakita namar iyo kikik jong kikun jong kipapuli sa Delhi iladawa yakasangka kme baking penboni kitrain kibawan sa po gohati nakabuta kasok kabhakam yan ng students of the Northeast mentangi dan likely kung kita kitrain kibawan iba pigay layasat ya katrain barlet napago hati siya kanya kumari bansok kibalik kibapang kibasitong sa bilor at kibay-kibay tsaka kaliman pa MP ba katsan snam kaay kasamyang ay kahisap sumpay ba kakun jong kaniyen bat kan ra ya katasok man higay bantit kajing saja jong haba ngindon MP na kasokar lajong ngila persyang kinamba jong ka MDA1 kila persyang man tersan lem yang join candidate ubayan na kayo UDP lampoy shano wan baar malay ng pagmawsyo hato akang patay kapor yang pangan len labi ngan iya kayen kikol ipadag dolkam yang bangan le kata yo pipun kasuk yang mo banjok MPM mo sanbnay ng jutya ng juden ngamju sange kalektor ngalektor ni masa tak umbawan lorni kita yang kami paham kami ka konstitusi Henry what ki candidates kiyale away ka campaign what is the copy mano bala poy man ka kanlong konstruct happy life on real konstitusi dahil bang akwa bangan sulit